Confederation of Khasi Jantia and Garo People Lengbak Agricultural Cell kalamaha mi kasarkar jela bakam de banle politik sakabai de bakam jong nong rap kajela kani kalami hadian beladon ke jingklumar jingmut ni paba nong rap halo kadawai sbo bat ka subsidi basan 4% yakabala penbenau sembut midrang ba ubah perstut tensong ban khamsai na kaliang Confederation of Khasi Jantia and Garo People Lengbak Agricultural Cell mentang si kila lei bani kendu yu menteri bopei ya katanat karep karyang ba bante do lingdo banyo jingsai halo ka jingmi hakilat patai kubor hakabai de bat kamat kinograp arsin lasin ngai show meeting habire bakani kamta tengteng nilai keren nomor don ki boong ba dalam pentrekam bakani fertilizer mo tengteng kan wanra ai cingpang bubun caj hanrai bangi pet ngi keren ya kata nomor ba tengteng nagi pet ngi pai saka rik chaki bubun ki cingri cingdup ki anjak wat yo brew anjak teri kata kan ayu ban anjak ban ai lawai ban penim biang ban ai subsidi biang ban penteri kambiang ya ke subsidi nak mta ka fertilizer nak mta ban la ban rap ya kinorem de nak takadau ka ba nak liang ka agriculture mol baki officer fair ila sim ya kata ngila ya railang ban ade jing tho asa kormen raila le hida ka po tran agriculture te menta ngi snowdon bok ba nak liang jong kormen kala pemi lang ba kanika notification rekai ka bangi wan kendu mta snipat ya u minister jong karep karyang namar ngi i po ka news ka bami ba nak liang chung minister haga jinglang ka bolong menin kasni la keren ba ya kani ka dawai ka dai sitang dor kat ba da keren nak liang chung deputy CM ka jelam khalaya pa ong ban ai subsidi san 4% ta kata ka pen kelumar jemut kan yangi kum kaseng namar i tengteng la haga jaka bakin ya konsol chwa para kormen para MDA kormen te hanrei uwe ukuran dengan uwe kaba uwe ukuran dengan uwe takdau kabu ingi haga cing artin takdau menta kasni ngiwan ban yo bani syong bat umstar jong karap karyang bat ngila yo ru lemba kani ka notification kaba la pen kaba la penmi haka khandai tarik akos arjar arpuar bat ngila puli kani kadai hi kamba la keren da umstar jong karap karyang te ha kabadai bar kani kamta ngi snow ba habidai ba kajing bar kani ka fertilizer namta ban ai ban yarap sakinong rap kamdai bandon kanu kajing le politik ken rei kamdai ban sim credit hai badai nakaba liang chong ka san hima sima rei dei bandon kecu kathong nakamta ban yarap yakinong rap men katai kata ken nakaliang jongi katai ka ba ngi ngumkwa ba habai ba kani ka fertilizer ngumkwa ban pengkala politik ken ban pengkala sya ka sani masima tengteng don minister kacu ukurmen di ban pembek ken jingsha no u deputy CM ane u CM bat u minister in charge jong karap karyang dai bandon ka jing ya su jemut ken ban ai tang ka wei khnang ba ba kam nom kulmar jemut ken katai kumnu hakju ukurmen MDA kai ka stan ka jongki jong ka ukurmen MDA ken namar wei kuren na wei kuren na wei rei kai ka ba ngim tang iwan pas ne ngiyok jeng sai lang ba kani ka notification ken kadai kum bakran u minister in charge jong karap karyang ken tai rei na kaliang jong sang hi ka maham jur mdai pengkala politik abdai ka ni ka fertilizer ken ban sim credit politik da menure ken nakaliang ba ijan kurkalang badairu uwei bujuerap bahai kinong rap chong kejelau lapan pau jing sulengo halo ke jingmi khubor halo kamat kinong rap keba omi hab kai kebala pemi do menteri bat usembut midrang ba kejela menin pada ngimpoi perkat bahkumno nalor ba presiden song daka baburam udai deputy chief minister but ladap tip ba menhatai ke monde baladap la approve da chief minister ubabat ya ke corporation but ubadi pedru rengkat ya ke mekafet rengkat bat u minister concern ba bante do lengdo concern agriculture minister la sim ya da kacing menjur bakadawai on warra no leng ba ka mekafet ban live da government na ke company leng ba ka ifco ban warra syane ban leng ba ka mekafet kin sam sik pa ba sik sinong ki ba pher hakini ki than rilum gejungi kata kamut ba da kitu kiritala ki ba kansa issue ka license da ka sarkar khanang ba kalong kum balong meswa kam dai su balong illegal nomor ka fertilizer ka hapo ka control item ngimla bande open market kumbade yau khau kumbade yau dai kumbade yu sini na ta daw ka notification kala out but henry nak ka daw ngamla ban sungthu karukum perkat jong ba perstonton song kum ubdi puti chimnasa nolor bala deptip menin kala don ke jingalang
jong ki officer jong katanat agriculture rengkat bad minister concern rengkat katu kandengut ki MLA nakini ki affected areas plus nang tala deb invite ya kirang ba sidong leng ba ka office jong ki block development officer ki bapher jong kini ki affected areas henrei balai pat dangwan permi isa kani ban contradict ye kini issue hado ke cingkwa buram lene bambut ban mislead yo pai ba lene ke cingkwa bor ke bapalat lene ke ai kajimut cingki basalandat ya tangam tip lesi kala bendai bakam tam ke election kala jan but let's see kadon kabut jongno re jongnoru ki bakun shoy dakom ne dakom tay ya katangam na ong